زوف الله كثنا دوغالا غالا مع ضغوغيك تيكلتا غداويض امسلايا فيو تمثلت داني ذو لقرات التكزينات من الغاشير هذا فو الجزائري يتساقوا الطاس ثلاث تقبيليت ولا تمازغ سومثا اكنس الحار الزات تسعى امكانيس ديت من داوت ولا ديت متسيا هذا شكي تيجان اوغاد لا ديسونتراليزاسيون يوغادي تخاطر ذا شناز ديفكن ازال ثلاث تقبيليت ولا ثلاثين تمازيغين سومثا ايوا شو هذا بو الجزائري تاقوا تقبيليت ولا تمازيغت كمل رشيد سقسيك يسعى ازال مقران خاطر رشيد الا وصغلط ثلاث ماشي كان ذوال كان نستخدم باش نهضر مدن. La langue n'est pas seulement un moyen de communication, mais aussi il transmet des valeurs, une vision du monde. خاطر لو كان دابو الجزائر السيكفا زاليث مزيغ السيكفا زاليث قبايليث ديك لا كونستيتيسيون المعناس يكفى ازال يمدانيس يمدان نتهضر ثلاثني وذا غنت الرشيد ادي فهمي ونداغنت وديك نعطي تولاد الدزر باللي ثلاث تلوث النذاب. C'est un enjeu de pouvoir. La langue est un enjeu de pouvoir. Celui qui prend le pouvoir, il va prendre le pouvoir avec la langue qui transmet toute une vision du monde, une idéologie, une conception, une manière de voir les choses. Donc Rachid, ثمازيغ غوذابو الجزائر وكادات أخاطر ما يكفى أزالي ثمازيغ يكفى أزالي ويلك تهضرن. Ils ont tout un budget, il va lui donner de la considération. Win ndif azali tmazight, ça veut dire ikfa azal imdannis. Le pouvoir de l'Zaïr ou gad. Adikfa mkan nilaqan itmazight, à khatar de sikf un certain pouvoir itmazight نغيت قبيلي. نزرع ولا شمو اللي زرع ثمازيغ الرشيد قل الجزائر استعرف نصيص مرات تمنط القبائل التي سكرن تمنط القبائل سيكراسي تمنط القبائل كو ثمازيغ نيغ ثوث ليث تمازيغ سومثا نيغ قبايليث اي الدر سوم النوغيس سورتو وين يلان وين سورتو لي زاني 80 avec leur combat pacifique avec des valeurs démocratiques خاطر الرشيد ما ولاش شو قدوث الجزائر تمازيغ زي ما تسعى مكانيس ما مازال عند الريجيم جاكوبان تمازيغ مازال زي ما تسعى مكانيس. Adabou Zaïr, il est en train de gérer la crise parce que c'est pour un petit peu faire endormir un petit peu la Kabylie, la satisfaire par rapport à certains aspects. Mais Malazran Belli, Thamazir, Zmrat Tawi, Imdanen, Wakinet Saoun, un certain pouvoir de décision, Zmri Thamazir. التصوت يمداننا ديبوز دو ريسبونسابيلتي باسكو رشيد اقلام تاع شي تمور ثاني il y a le bilinguisme اني l'anglais et le français ساعات تزال نسنت وين لان الكراي مكان الحكام ما برمي مينيس نغ ويديك لان فون سارتان نومبر دو بوز دو ريسبونسابيلتي يلزم لنا الرشيد دو فيريتابل بيلانغ. Ça veut dire le français et l'anglais. Donc, le zéro zika, ils se mettent les responsables de l'île, ils se mettent le tamazight, le arabe. Mais qui n'est même pas racheté le français, il faut dire la vérité que le zéro d'avant, il est là tous en tête d'avant. C'est pas différent. Ah ouais, fait un temps toute la langue française. Ne bras négon ne bras arraché, toute la langue française. Ça a un pianiste qui le zéro, c'est comme une langue officielle non déclarée. C'est-à-dire même s'il n'est pas déclaré officiellement dans la Constitution, mais réellement au fond, le français, il a un caractère officiel de l'Zaïr. C'est une langue aussi qui a permis, même si c'est dans le pays, toute la langue française, تعاوننا باش هكا التمازيغ تصوت نعرف فلاس ميم لي ريشيرش بحال مرا سي غراسي ويديك اللي خمم جوستومون اما توت لايف نطارومي ديك لي زونيفرسيتي باسكو تمازيغ ني با اونسينيي سي غراسي ويداك اي خمم دي طرافو دو ريشيرش في تمازيغ خاطر الرشيد شراوي ديك النيلان النوغن
في تمازيغ ذين توفد ويداك النيلان شودن et la culture on peut dire universelle et la majorité des ouvrages qui sont rédigés en langue française ويداك النيلان زمرني الصوتن عند الدين ثورة باش هكا ميم لي ريشيرش نتمازيغ ادمجن الفايده نتمازيغ. اكيد ندو غادا نادي في تمازيغ سي زمان فرنسا اللي ما مثنيش بحالنا لي بير بلون ولا لي شيرشور كم باسات دوياض جان تمازيغ تلحى مشوار هذا شكي يعطي كوال كي غتقارن واش القبائل قبل نتا فرانسيس ولا كان تعرف يبقى خاطر القبائل اللي تولينا كي تتقرا كي تكوال تا فرانسيس تان دونجي قبائليت شكون تعرف تخدم يتودافور الجزائري باش كي ديما حويس قبائليت تقول شي كي دي كانوا قبائليه اونفير تعرف ماشي تمثلت يتجمع هي في ديال تاع ذا مزروي اللي حتمن شوال لكن هكا كنا رشيد باسكو خاطر ثورة نكني هناك لو كان دي سيكيون في كتابين دي توكتبن استعرف كومباريون يقارنيون يكومباريون كتابين دي لان الجزائر تنوزن ليبريري ما مو قاعد يخدم ماشي لي فرنسيين قبايليين يخدم طاسي تمازيغ قبايليت صافي دي فرانسيزون مولود مع مريم وي طاسي دي فرانسيزون ياك شاكيري جان كي الدنيا الى تيجن باك انا رشيد باك دراسه تسمى ويديك النيلان ميم في كتابين ويديك ني قران فرانسيس كتابين النيلان c'est-à-dire les كتابين النيلان sont c'est-à-dire des ouvrages ouverts. Ce sont des ouvrages de réflexion philosophique, linguistique, qui ont, on peut dire qui ouvrent les esprits. Mais le cas des سيكيون في كتاب النيلان استعرف لا ماجوريتي وياك يديك شميت مورد ويديك النيلان الرشيد تهضرنا عن تمسنه الدين تمسنه الاسلاميزم العربيزم دونك تعرف تمازيغ ولاش في كتاب اللي تهضر نديك فازال يتمازيغ. Donc c'est pour ça qu'Arachid d'ailleurs la preuve et c'est pour ça que Azina Amer ويديك النيلان justement c'est des arabophones des arabistes اللي يسعان l'idéologie arabo-islamique Arachid ويديك النيلان contre ce que يتوكل تمازيغ c'est le caractère latin. Donc il y a une chute et l'idéologie et c'est pour ça Arachid ثورة justement زمرد نيلي باللي ثالثة كان نهضر نيلي فين عنان شوشان رشيد بن عيسى كراوي كاين كثر في مناطق القبائل الرشيد لا كيستيون سي بوز اسكو لا كابيلي ني با فيزي اسكو اين عنان تورا اين طرون تورا بالك لا بروشين كونستيتيون زمري لي تمازيغ سورا روميزون كوز اسكو ماشي لا كابيلي كي فيزي خاطر ثورين طرون تاكراولين لي لانكثمور la révolution qu'on peut appeler la révolution du 22 février. Est-ce qu'on veut la diviser en essayant de toucher justement les قبائل باش هكا فوالا يتقل توجور ثالوث لا ديفيزيون ثمرات القبائل ريبريزونتان دونجي اكسيتيرا. دونك الرشيد كي كتولى كينا هذا بو الجزائر باش هدي فرق باش تلغ لا ريفوليسيون لان زمرت تستخدم الرشيد كلش زمرت لوفيسيزاسيون د تمازيغ ديال لا كونستيتيسيون زمرت تاكام لا كابيلي يوكنا ضبطونا موسو كراولي ونيلا كثمور. دونك الرشيد اي نعم ثالوث ثلاث كتعاوضوا باللي ثلاث ماشي كان ذوال كان باش دي مسلايون دي هضر دمدن. C'est un enjeu de pouvoir très important. Wernath Tawi Fimurliwin, Nilan Balek, ça ne correspond pas à la vision du pouvoir parce que nous sommes toujours dans le régime jacobin. Rachid Youth Mourli, Tamazir Tsati Mourli, Mkhalef Mourli Nsen, et c'est pour ça que la Tamazir est visé. On va l'Adab Zayer. واللي بغى الاستكفاء امكان الى قن خاطر نقدر رشيد داغن lorsqu'on vise une langue on vise pas la langue autant que langue on vise imdanis on
فيز العباديس خاطر مالا تمازيغ تسعى مكانيز كي تمور الجزائر وزكا انكلاق سافدير دي مازيغن اي دي سعوني مكانسن خاطر دون ان بي كي سي ريسبكت سي فريمون نو سوم دون ان ايتا بيلانغ رشيد يلزم لي ريسبونسابل دياوط تسعوني مكانسن دون دي بوست ريسبونسابيلتي يلزم الرشيد يزيلي دو فيريتابل بيلانغ وإذا كان لان بيلانغ رايل ممكن تمور الجزائر الرشيد دي توفت دي مازيغن وإذا كان اي سنن توتلاين دونك مالا لا القانون اللي حتمن وين مدبر تمور الجزائر وزكا نيلان ذي قبل سنه توتلاين ادونت دي مانيير اوفيسيال سافي دير الرشيد وين كاين لا توراق الحكم تورا يونولي يسعى الدروات دي يحكم خاطر الميتريز با لي دو لونغ اوفيسيال اللي تمور الجزائر نزمد ندي لي الجزائر وزكا دونك الرشيد لا لونغ est un enjeu de pouvoir et c'est pour ça que la Kabylie est visée. Il sera visé toujours parce que la Kabylie, c'est, on peut dire, le centre de Mazra, juste en Algérie, mais c'est grâce à la génération 80, au combat 80, au combat Boul Mamri, que Tamazir, fort il y a d'ailleurs, toute l'ethnie زمرت تجمع المزيغ نيلان ذا شو كل يوم سلا فاريتيز خاطرون زمرت سادر تمازيغ سادر كان راشي جوست تيفر جوست ان بوين تري امبورطون باش تعلم دانتيوم باللي ملي نهضر في ثلاثين il y a ce qu'on appelle des registres de langue. Il y a 3 grands registres de langue. La langue, langage familier, وين نهضر من برا مسلاين يا راسن. Il y a le langage standard ou scolaire. Donc وين القران إمدان كغرباز. ثلاث رشيد ce qu'on appelle donc un langage ou une langue soutenue. Donc une langue soutenue الرشيد زمري لي تين التمازيغ نوزكا اني زمري ce qu'on appelle l'intercompréhension باش نسالي اتلي l'intercompréhension يارت ناطين دمزغا واتلي c'est une langue de littérature, une langue avec un langage soutenu, qui va défendre des idées philosophiques, la littérature, un langage soutenu. Donc toujours la solution, c'est justement Tamazir autant que langue polyménique, c'est-à-dire ça a plusieurs normes. تقبيلية تشاوية مزربية تربية شنوية كذا هكنا رشيد باش كان جماد النغ ثوث لاين ميلان تفنتي تمازيغ سي سا لافونتاج جوستمون دون لونغ بوليميك اني مرة ثوث لاين تفني تمازيغ ذا دحيون تدونت يوكن جوستمون باسكو رشيد كي تقارن lorsqu'une langue meurt c'est toute une vision, tout un modèle, toute une conception de la vie qui meurt. Donc, on est contre, c'est-à-dire attirer une langue hégémonique, une langue de convergence, l'intercompréhension, c'est-à-dire c'est un projet à long terme. تنمية كمال تكفاد ذوي التكي يدك بوتسا النويرة سنت النظام اللي ذوين اللي تدون تنمية رشيد